e fahuga anikka islava ya musica be hegotum itur hadise ei Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu garihum waridogen wa hadis mima sahabiyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pulta eklega fanu ge bas pulta eim bas pule gelli daanati ve faitu daanati ve e bas pulta liwwa note kurawwagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis tan hidas korave be fule rak'ateri korave be fule vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pul korave inna Allah ta'ala harrama al-khamra wal maisira wal kubata wal ghubayra wa kullu muskirin haram wait vedia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ge hadis fadan mi hadis ge ibara rasmi wani Allah subhanahu wa ta'ala raya juwaya bera adi ghubayra mi hadis ga itura aswa lafzaki ghubayra ay raluge wattare mi Allah subhanahu wa ta'ala haram kuraba fawaidcheke wa kullu muskirin haram adi komme mastuwaidchen Allah subhanahu wa ta'ala ni haram kuraba fa mi hadisaki wes hadis al-muwarrinna muhaddisun sahha kuraba fa wa hadise mi hadis tafatu tim magakum waridu egembe mi hadis ge devana magun waridu fa wa bahuga ituru lafz waridu egembe ewi wes sahha sanadun al-imam Bayhaqi al-imam Ahmad rahimahullah riwa kuraba fa wa hadise adi الإمام الباني رحمه الله حديث صح كربا فبه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه بدال وني خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد تمن بيكلون الصعب بيكلون مسكتوغا وني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن بيكلون غاتن نكو وداغن نبي يفهوغا كليغ فانو وداغن حديث الكربي إن ربي حرم تمن كليغ فانو غيري رسكلانغ حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين تمن رسولا غيري رسكلانغ الله سبحانه وتعالى حرام كربا فيه تمن رسولا مچا حرام كربا فيه رايا جوايا برا لوكيو قنين کے معنی کا تفاتو بست وارد وگمبے egotum bayin elmuerin ei lava kamuga nuata ei music ge samane kamuga music instrument tawge teren himene echek kamuga adi music kuluma beenun korave echek kamuga vidalwe ane ba elmuerin ei qinnina ki room ge mihun music kuluma taka beenun kora echek kamuga vidalwe Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha echwani haram korava kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kul koramani adi estimwana magakun mi hadis waridu egembe ehnamas algon menna bayam ve media de magu fude ega sahhakama ega furihamakama hama hemme hawana hadis mirega algon menge mi darus ge hawana hadis ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge didage sahib Qais bin Sa'd radiyallahu anhu ge hadis vidal wani kurige e bayam ve dia ibn Abbas ge hadisa adi Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ge hadis da hadis mi wes hama e ibaratun yang evesiture neti mi hadis sasoni hen kam kurukalla panekka salgono kuriye jahilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum adiwes dawaya music ki haram chikkama khassakum music haram momuge baawr dalil tange buhri ege tereng alugando adiwes detin hadis tiabe flonna hame gineste veto badana egotum mirege havana hadisaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahabi Abu Umama radhiyallahu anhu ke hadis vidal wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurabi la yahillu bay'ul mughanniyat wala shira'uhunna wala tijaratun fihin wa thamanuhunna haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurabani lavakiya anhenun gane vikkumaki haram kameke ekamuga vyafari kurmaki haram vegen wa kameke adi egen libe lariyaki haram vegen wa echke algon menge miyaduge mujtamaga lavaya music algon menge muli hayatuga la mehifawa mujtamaga waragina algon menge mi divehi akhunnaki music kuluntari lavaki untari music tayyar qurami ebamihum waragina lariya rufiya musicum hoda munde adi warang ikhlas tari kama ekoga e music libe lariya ki halal echka man hiko
egen heo amal ta kuramunde memba fan hajja fonuma amillen hajja umra ga alukan ada kurma adi mikamuga shakkuwagen dini suwalu ta kuramungende musica lawage sabun libe lariyaki heo kanta ta kurma nuwata kaabe heduma halal weccetto miki jawabuga wara faseha kama ekoga bay mi hum bunamungende rangalu kamennun he halal wani Allah subhanahu wa ta'ala wani طيبات حلال قربافه رنگلوچي حلال قربافه اهم ميوزك كي رنگلوچي هم حلال وان هم الگونو خاصكم مي حديث ميتاغا بيان كرمگه بينمكي الگون منگه تريگا لويا ميوزك ميها بڑا لوبيچي لويا ميوزك كنت ميها بڑو فاوائر رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا ميوزك گه ويفار كرما لويا ميوزك گه كنت تكوگا لاري هيدكو گنه ويكما كنت تك حرام كمكمرا اي ويفاري حرام ويفاري كمشا egen libe lari kewmaki haram echkam hadith ul qurba fawati algon menge logoti akhun visna fikr koranje rasulullah sallallahu alaihi wasallam gami hadith ul taka ekale fanu sariha bas ul taka khilafan algon men nakureve kantata ki algon menge dunia akhirat detam misgelli halako ngadan fada birwari kantata ke enkam me rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikan kan nahi qurba haram qurba mafahuga vidalwani انما نزلت هذه الايه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم مي آية بدال فحديث القرباني مي آية باوالوني مي مسألة يا غوليگن لويا ميوزيكا غوليگن لوا كيا ميوزيك كول هدا ميهم غني ويكما كيرت قرآن ايدي كولان ايت استعمال قرآن فشمنه هميما algon men migen dibe ituru ibratan eboy ei ebsalega hadith ke murad ennu lavakiya anhenunge viyafari nuata anhenu lavwa lavakiya me harame firihenunge viyafari lavaya music ke viyafari halalake ehni tibe fulum visnawa zaman usure rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya pul sure ege kuri sure lavakiya music kule nasha hada bayki ebsalega muruwatteri visnu rangalu firihenun nennu adihamayakuga miba mihun kaveni koggen ule miba mihunge izzatteri miba mihunge lobiwa miniwan anhenun nevesnu adi kiyetto lavaya music adi neshumattaka abadues beenun konguluni alu anhen ei viyafari kureve bay ganibikke bay ei aadaage miniwan insanun libe haqqutakum mahrum wegen babay zaman usure mistakum verinna ras kalunna ege fatun tibe adives mudahunna mihun nuwata ekankaba kuladanagen wa mihun ayashi kuruman istimal kurani alu anhenunna alu firihenu emihun lavwa lavakiya emihun lavwa nacharangi kulwa emihun lavwa naktuwa hada etam balanti beni miniwan anhenunna firihenu ennamois miyadu hagigatuga mi hanguramaage sababun alwetiwa mihunna ure bodu alwetikama ka vettifawa shaytanaage alwetikama amilla nafsuge alwetikama vettifawa hulanga amerikaage fannanunge namuga algon men miyadu mashhur mikura duniyege emme nikameti daraje vettifati bimihu evves izzate muruwate makame karamate neti e huriha kame gelli mahrum fawa mihun eba mihun riti koddin kamemmi lavaya music kulay mihun nakiyeki alunne nune nikametinne nune ei miniwanun kura kameke eba mihun miti zinat teriko riti koddini algon men navves mikan emmen ves kuran ehenwi ma emihun media ga miti dekki ma algon men mikan kuran fashage meolani ehen nunam algon men ngige algon menge mi awatteri hindustanu ga ves hindustanu ga film taw ga ves kuri sore sade minu baba mihun bodeti mihun emihun tibeni nacharangi kulen emihunge alun anhenunge nasgen lavakiya natta hada faraboy hada emihun lavakiya nashe nu hada ehnnama smiyadu miyoti huriha kame badaluefa fahish kandataka nuba kantata riti chika badaluefa heo kantataka rangalu kantataka ki nuba kantataka gota bayan ko devifa ehnuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulge murad nuwata adi ayaku ge hadith fulge bayan korevi ayatu ge murad marasoriha konge lavaya music abe evves lariye evves agen hifumaki nuwata ebeenun kurmaki ves haram kamekka migen emme bodu istidlalaka dalile kureveni Allah subhanahu wa ta'ala ecche ganevikkumaage vyafari kurun adiyege mudda ege lari haram kurawani hama ekani haram kantataw ehmi ma migen ves dalile kurani lavaya music ki haram echche kama